Wakwaila na niwethiwa na uthaithi musio nienda kukethia na ndiutho cha thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 1:30 ni wachumwa wa matuwe 15 mwini wa nyanya mwaka ni wa 2021 ula kundethesia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga ekatwambe kuona Mauvoo alatumanengete uito muthenyani wa umuthi. Alatukumbanesie ni vamwe na umbano wa serikali cia kaunti kuendea na kuthengea wa corona uende na kwikathia enendi masaku kwithiwa mayumia maoni yulu wa uthukumi wa kaunti. Mutia wa uteti kuendea na kuongeleka undu sakwani wendea na uthengea nindini wa kidungu ikumbi ya siasa. Na enendi makitui kukulia maunduma uiti madhini kiwe kaunti nesu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia ingi na udhocha twende kunenenya kwisila nambani totumane mukubili 395 tuatie ndini wa Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official. Tuyambililia nikana itina wa enendi aingi kauntini ya Masaku kwithiwa maende na ulalamikia kilame weta ta uthukumi muthuku na kwithiwa gutena ndawa masivitalini. Yu director wa maundu mandawa kana pharmaceutical service Dr. Alex Oindi ni waelesea kana nibe kwithiwa na walanio wi mwanya wa kosa mawoni na maunyungu nyesio ma mwenendi yulu uthukumi aiweta kana ve yanya inene kati wa athukumi ma uiti na enendi ugwonde uitwaiwa ungwa walanio wa afya ugavi ula ungamiwa kana ungamiwe ni mubea wa USAID. Daniel Mongela nukutuelesea. Itina wa enendi aingi kauntini ya Masaku kwithiwa maende na ulalamikia uthukumi muthuku na kosa ndawa masivitalini. Yu director wa maundu mandawa kana pharmaceutical service Dr. Windi ni waelesekana nimekwithiwa na walanio wi mwanya wa kosa mawoni na maunyungu nyesio ma mwenendi yulu wa uthukumi na wetekana ve yanya inene katiwa athukumi mauiti na mwenendi. But we're doing an extra approach where the citizen at any level in the community can ask about a complaint in a way that that information can reach the highest level, can reach to us, and we can use it for decision making. The point is most of this information usually it's lost actually because the citizens do not have information. And what we're developing is just a simple tool that could be able to, if as a citizen you are able to ask questions, if you are aware that a budget has been allocated for supplies, you can ask why something is missing at facility ABCD. Hii ni aweto tanzia mweja kwa ile uiti kwa mwenendi na kwikithekana mwenendi na wakwata uiti mwailu kuona na agenda ina cia serikali ya kati wala muungamiwa walanio waelesekana mwenendi no kwata iviso ya kwitha na unyama woni na maunyungu cio mwake ni kana kwikithekana ni wathukumwa undu vailite. Comes to communications, we know that when these health products reach the facility, the intended beneficiaries are the citizens. But then how do we then encourage or find a way in which any feedback from the citizens can be obtained for use by the county to make decisions, to identify where the problem spots are, and generally to improve the level of service that is given to them. So what we'll be doing is working with the county to implement a system that would enable data feedback to be obtained from citizens with regards to health products and generally service, so that the county then is able to act and provide remedial actions to ensure that the citizen is kept happy and that especially to do with the availability of medicines. Usu ni uneni ula wako watomba ni Miriam Kara ula waelesekana unitambio elu ya kwikithekana vena umelu na utheundi wa uthukumi wa uiti ndelesekana ndawa na sindu ingi ila sikavika wa masivitalini ikekithagwa kana ni ciavikia mwenendi nundu maunyungu nicio asu makosa wana uito. Support Machakos County
in their supply chain of health commodities. And today we are here partnering with them so that we can engage the citizens in the continuous education for health products and technologies, so that we can ensure there's availability and accountability of health commodities at the lowest facilities, that is the dispensaries, and also at the community level. Yes. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kauntini ya Masako. Ndongo isiaki uteti ilembetani ya ukamba nisiatulwa muti kwa kwithiwa ilelete kunenga mbaya mukamba moloto wa undu ibangite kumandha silikali tuibikia mwakani ukite wangilile na miongweli na ile uwanenwa ni mwene kivila wa ngwatanio ya makanisa wa Kenya ya NCCK. Ulaingi ni musiaisia wa makanisa ma ABC ilembetani Afrika ya kati na ila ya umiloni wa sua Archbishop Timothy Ndambuki ulawa wetakana mbaya mukamba ni kusite muno kukwatana tandongo na kunenea undu mbaya mukamba ya ilite kuibanga kuidhi wa serikali ni mwakani ukite. Ainena na ndikima mavoti na wadhaithi kanisa ni wa ABC ulawe kisioni changu ni Makindo kauntini ya Makueni mwene kivila wa ngwatanio ya makanisa va Kenya ya NCCK na ulangi na mwasesi wa makanisa ma ABC elembetani Afrika ya kati na ilayo melono wasua Archbishop Timothy Ndambuki ni waweta mbaye ya mukamba tahikusite monoko kuatana na ndongo kunena nyaundu mbaye ya mukamba yaleta kuivanga kuidhi wa serikali ni mwakani usutukite aiweta ivindane yendu muno na mbaye inde vangite. Ijapokuwa wengine wakisikia nikiongea wanaona kama nimeenda upande mwingine na pikia ndepe watu wengine. Lakini ni kuamsha, kwa sababu sasa tuko na miezi 12 na Agosti mwaka ujao tutamaliza hiyo maneno ya uchaguzi, na kwa sababu hiyo naona ni kama watu wetu wangali wanalala. Kavindani kauni waweta mbaye no taitena mwelekeo kufikia oyu aiweta ndeto sia kwa si ambaye ine kusovya serikali mwakani usitukite na ndeto mbikia ile ndongo isia lembeta hii kosa itambia ila ile kukwatana. Sisi wakamba hatuna uhakika tunaenda upande gani, direction yetu ni gani, na hata kama tunataka, kwa sababu kamba wanasema tunataka kuwa ndani ya serikali, lakini tukiwa tunataka kuwa ndani ya serikali na hatujaamuka, tutaona serikali iko na nani saa hii? Hiyo ndio swala kuu. Vala Kavindani kauwa tula mutindongo isia Kenya kwa kwathukia mundu umwe kwilongola utitini wao usumbi nthini wa kila chonekata ukunene ya munini wa musumbi Dr. William Samoei Ruto. Wameachia mtu mmoja uwanja wote, amecheza kila mahali mpaka anaingiza ngoli bila wengine. Sasa hiyo ndio imenionyesha ya kwamba hapa kwetu hakuna, na ni lazima tuamke, ni lazima viongozi waamke, wajue tuko na miezi 12 na hiyo ikiisha basi tutakuwa upande ule mwingine. Kavindani kauni wenda ene ndhe kuvuthisya nzikila sievo yulu wa nzanzo ya uwa COVID-19. Chanjo, watu wengine wanasema ati ukichanjwa ndio unapata ugonjwa, unaanza kusikia kichwa, unaanza kusikia maumivu. Ndio utasikia hayo. Hiyo ni side effect yake. Lakini hiyo ni wakati ambao inaingia kwa mwili, isimame na kinga zako, sianze kuzuia ile inaingia ndani. Aimenda ene ndhe kufika sivitali na kusanzwa nikana kwisiania na tulino tuotwa wa COVID-19. Mtu kama amejihisi ameanza kuumwa na kichwa ama mambo kama hayo na amechanjwa, ndawa ni moja tu, ni Panadol 2 mara 2 utakuwa sawa. Na kama kuna symptom mwingine treat na utamaliza. Ukimaliza utapata nguvu na watu wetu wataendelea. Waache kuongopa wakisema ati ukichanjwa ndio unapata ugonjwa. Hapana, hizo ni side effect na hazina kitu, na baadaye utakuwa na nguvu. Mimi nimechanjwa na ninajua what I went through. Ateti maendelee na kuliana na wende kuthiwanza maya ABC yulua mbesa ila siya iliyotumika kwa kampeni. Ndambuki ni watu la muteti kwa kuwema kuitikilana na ki aiweta kanae na uya kana muya ono kuatewa. Hata wakiambiwa watumia ngapi watalalamika, waseme ni ndogo ama ni nyingi. Lakini shida yetu, hata hiyo wakitangaza, hatufuati sheria.
na kama sheria itafuatwa ni vema, lakini hatufuati sheria. Vilingi Wa Mauvoo kumanguni Makindu kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Vatialite mwaka umwe nikanausa kwani munene mwaini wa nyanya mwaka ni twendete kutwaiwa mawoni kibathukanio na mutia wa kiuteti na wende na ukusi wa Kenya na kisioni cha Ukamba. Zama ya usakwani IBC ni wetete kanai na ilobia sia kutwaisia usakwani usu na ni mekwenda kimanza cha shilingi bilioni 100 kutwaisia usakwani munene na bo va ilembetani ya Ukamba uteti wa kuitia kibila cha ugavana na muno kauntini ya Masaku na ya Makueni ni kwithiwa ikwata utongo imweu itina wa magavana Dr. Alfred Mutua na Profesa Kivutha Kibwana kwithiwa maimina tamusio na balakwa oyu asweli mawetete kana makete kibila cha usumbi. Mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka nuko kunikila ngewa inokwa uliku na nithini wa kilungu cha umundi cha ikumbi ya siasa. Vatialite ithio wa mwaka umwe mithenya 309 na kenda kamondeli no kana unyuvani munene otwaiwe mokulyo kauta kukonya undu utuyumbaniche tanthi kwisila nzama kwala nyuvani ya IBC no kana kutwaisya unyuvani wena wikeku na withianu Mauvoo wacheki budget ya mwaka huu. Mongelilo budget ya mwaka huu ngukititu manenge budget ile ngikithetieli ta mbunge kana ngame prepare kuwe thama kae mwende kukungamia uchaguzi neza meka ala mbunge mazimene kwa ni mbunge hunu tumanenge resources commissioners need to matetheze makwate. We can change commissioners, but as long as the secretariat remains intact, we shall still have problems in IEBC. So we need just to do an overhaul of the entire secretariat because commissioners come and go. Chumaneke zama ya IEBC ni thiwe na vinda yumo muno kuelezea mbunge undu inavikie na kuseuvya na itina ya selesya mitalatala yake ya kulunga mitumile ya mbesa ivindani ya kampeni na yu mbunge ikomanite na makomishona manza mai Chumaneke kunai kuvyuvyo. As a commission we sat down, prepared the amendments, submitted those amendments to Parliament on 21st of August 2020. And we've been following up this. It's unfortunate that up to now they have not been tabled before the House or acted upon. As we speak today, they are out of time. Even if we take whatever decision, even if we approve them, they cannot be gazetted within a period of 12 months. I think IBC wanted to paint Parliament as the bad one. No. So they're acting out of time, and without even blinking their eyes, they want to push things to Parliament. And that is a mischief we were reading in the one publication gazettement, and actually gazetting without coming to Parliament for approval. Indi onavailio yu atati vilani kiwathukanyo meithwa mathie kwatio nyuvani o ukatwewa takithio matuku kenda mwai wa thana mwaka ukite. Tuisisya kaunti ya Makueni vena myana 3 ya kusakwa memba mbunge ya kaunti yani ma MCA ya ayumbe ni 6 na governor. Kuya Gitui vena myana 40 ya kunyuva ma MCA nyana ya ayumbe na governor. Masako enende meithwa meyumbanite kunyuva ma MCA 40 ayumbe na governor na mova musinyolovi vena myana 85 ya ma MCA ayumbe 11 na governor. Mombasa nayo vena myana ya ma MCA 3 ayumbe 6 na 1 governor. Kauntini susyo onde siena myana ya ayumbe maka. Tuisisya kaunti ya Makueni governor Kivutha Kibwana ni winukite itina 15 mwaka wa keli wa utongoi. Dala mwananeti ya maku kutia kivila ki ni mwene kivila wa bodi ya KMTC Profesa Philip Kaloki. Seneta wa OU Mutula Kilonzo Jr. katua ange ainge. Kuya Gitui governor wa OU Charles Kaloki Ngilo idhuali ukitia kivila ki wa mwena ula wa governor wa Mbe wa kaunti yesu Dr. Julius Makauma Lombe. Ula wa Seneta David Musila na ula wa munini wa governor va Ilovi Jonathan Mweke katua ange ainge. Navo Masako governor Daktari Alfred Mutua ni winukite na mwana huu wito wa matani munini wake engineer Francis Maliti wa vinandeti speaker wa yuwa mbunge ya kaunti Masako Florence Mwangangi
muyumba wa Mavoko Patrick Makau na mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama kati wa tetiangi ainge. Kivila ni cha usumbe ene makedho na episodi mwana kuniva President mweo. President Uhuru Kenyatta nuinukite itina kuminyukilia taa mwake wake li utongo ine na mwana wake yu uendeka munoni munini wake Dr. William Ruto uungua chama cha UDA. Mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi wa ANC onde uungua ngwatanio impya ya One Kenya Alliance na Raila Odinga uungua ODM kati wa ndongoi inge. Zama ya kuungamia nyuvani IEBC chumwaneke ni nawe tienda silingi bilioni 49 nokana kwala nyuvani mwenene ukite kwana na mwene kivila wa Fula Chebukati nekana kwao yumu vya wakinandu umanengete bilioni 23 na nivatonde kanzama ikalasimika kuolanga ivinda ya kutoaisya amwe mama wala nyuvani ho nokana kuvikia budget yake. And we require further 588 million for purpose of procuring items to be used in the COVID-19 protocols, which include the thermometer guns, sanitizers, soap, and washing points, which brings the total election budget to 40.917 billion. Kuyanana na kalenda ka IEBC, maofisa masilikali alamenda kuliko tetine maelezo ni kuivatanga maofisine tutavikite mwaini wa keli midhungululo ya siama ikatuyo mwaini wa kana matuku 16 kufikia matuku 24 mwai usu akana mwaka ukite. Siama siya kiuteti siya ni kutangaza teti moma usumbe kuambia matuku 3 mwai wa 5 kufikia matuku 10 mwai wa 6. Siama siya kiuteti inge siya ni utumbi ya masito wa mateti monde no ivila kivalkanyo kuambia matuku 20 mwai wa 6 kufikia matuku 20 mwai wa 6 mwaka ukite. Kampeni siya ile kuambia matuku 3 mwai wa 5 kufikia matuku 6 mwai wa 8 ila ni mithena ile mbe wanyuvani munene kutwayewa kwao mabinisa serikali ni akatima ile kutia wia mwaini wa keli na mwateti maivela inge mewa yumbe na MCA mailo minakivalua cho itino mbunge kuvunzwa mwaini wa 5. Public officers who wish to contest in the upcoming general election must resign 6 months to the general election. That remains the law and that must be complied with. Indi homayumba nisyo maende vena iveva ingi ya kumukudwa kuma kivilani mwene kivilo anzama ya IEBC wa Fula Chebukati lambeye weekend nayo kisa umyamudia ata Chebukati, please stop all that you are doing now until we get full commission, because we don't trust you. An election presided over by Chebukati, naogopa sana 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 sana. Ndilivotia ikumbia siasa kumavaka undini lovi nyanita Benjamin Mwaka. Atongoi makaunti ya Makueni na Enendi kwa mithenya mivuthu mivituku ni methitwe mayonania wia kumana na uo wa corona bala Mauvoo methitwe maiweta kana kaunti ya Makueni ni kati wa kaunti ila uo wa corona wikathiyite muno no mithenya mivuthu mivituku bala skulu umwe kisioni kiu na bingiwe kumana na kuetwa takwina uo wa corona uwebika ibindani umbano wa serikali cia mutiuko ubaniwe kutwaiwa kwambia matuku 23 ginya matuku 25 mwainio bala andu mbe wangili umwe mekwatiwa kubika umbanoni usu. Mwandiki witu wa Mauvoo Caleb Chalo ni watumbanisya ingewa kwa withiano no matuku mautala kaunti ya Makueni na muno tauni wa wote withoisiwa ni nthi yonthe kavinda kala ndongo isya nthinu siwikwatiwa kutambuka musio wa wote nthini wa umbano wa devolution. Muvea wima wa mwena uo mwaini unu unekite kaunti inu ya Makueni ta kaunti imwe mpini yenu wa COVID-19 ndongoi ta seneta wa Makueni Mutule Kilonzo Jr. na moyumbe wa kilioki cha Makueni na valomba no ukwitho yumba ni wa Daniel Kitonga wa Manzo kuchumwa kivetuku kwenda umbano kukwewa o kwa kavinda. We postpone it for a month. Basa ideba ndushikuthi. We postpone it for a month. Baka wauambe uthea. Nengi weasia no ata nengira nitu kwenda nitu uthikana. Uyu tu ya mathiko. Ndina emu wa COVID ndu asia no na tu na we next. Ukondoka ayo. Yakane na ngwe.
twakana nangwe Mona tutapota devolution conference please governor TCI Serikali wa kaunti ya Makueni na wona akasa kakanda ka kukitana na kalino ka uvuvi wa ndawa oivangwa ciumwane na wo muvea oima wa mwe yu ithiuka kana withio chanzanzo yegua ya corona va wote ni kana kwekethia mwolotolo na umiwe wa kana no andu ala sanze nzanzo ciele ciegua ya corona metho mayetikilwa mbanoni u na vangi no andu ngili umwe ala sanze metha o mayetikilwa kuvika. Actually, Makueni has received probably more vaccines than any other county recently, in recent times, so that we can upscale vaccinations even for people who will not attend the conference. The areas of the conference will be secluded so that you can't gain entry without going through the appropriate gates. Umba nowe na faida mwingi va Makueni indi vaita wetha wevata ethi wa serikali ni kwikasa ona mwene ndi kwikithia ni mevanga nesa ni kana kalinoka kaikasambae peo mawasi kibathukani nene maitu ma siasa amwe nimekwasia tubinge tweka nayo angi mekwasia ithwe nye wonu wakwa ni u kana andwa ithwe mthe tucindo tunaikanite ku kila cha muhimu conference iendelee lakini betha na serious level ya preparedness tuone kana serikali ya county nithikite mikakati ya kwitha na eni asu nundu mukundu kikibathukani eni asu mekuka mekoma kuma hotelini melika kunga ali ni situ mekala ma hotelini wala tikwikala lakini bethe nipaona kipe level kana kiwango kina cha kwisubia andu maitu masubiwe lakini ikatiwe nundu na okutisia ni kumaanisha also opportunity andu maitu wala meza iko business na mahoteli maitu meza wakwata business na mone maasia atongo yuamwe ma national government anangi wa ma account nimethitwe mathika ta mekwasia ikuiwe nundu wa preparation o ila siende maya say preparation sinamba kwithiwa enough. Also no we cannot twisemba twekea kila ninyo as long as the rules siate also no we and 1000 tia inge nondo ta yuyu and matinda maendete ona ilobi maisioka ko exposure rate isumenda kumeke ya mwinge tiki and titishio muno kwa andu mama kwa usuni wo wansia wa ndongo isia kanisa na muika na anabiasala ba wote na yuvatejo chumwa kimumba no kwithiwa ni uthithio kwa andu kwitha metho kwisovya na kalinoka na isuno nzia ya kwekethia usuviku wa andu mama kuweni. Mutongo TV kuma va wote kaunti ya Makueni ndi report ya Vilingi Wa Mauvoo ni Tawakale Chalo wa Mutunga. Ngewaisu ya Caleb Chalo yetunenga egusotose uthumo wandatikanini ndukathimasa nitusiokethete. Ikia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cintu situ na kithuma jua mbea unyamete dukanye ndawa no kiri ya itabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo keta kithango na ithambia musi uzu na sindilo thamba cia zetizo kumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni wethe yake kuu nikitumika kwikio nzovi kutumika kwikia yia kutumika kwikia leu musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata.
mtu akitaka Lingala. Akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na mziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na mziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Ni na udhocha ingi musiaisia tutambanye imwe. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto kwi umundi ni wabuthisia ala meutula muti walanio wake wa uteti wa bottom up. Aimatula muti kwa kutwaisia mawalanio maundu wa kukwata ibila sia utongoi bandu bakwithi wa maithukuma mwenendi ulawina ucha. Ruto ni wathingilila kana bebata wa atongoi kuya ute mawendimo ene na kwamba kuthinikia mwenendi wa kawaida. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tutafute mbinu na namna ya vile tutawajumuisha na kuwaunganisha Wakenya wote. Najua ya kwamba wale watu wa seminar na retreat na conference wanataka tena kuanza hiyo mambo ya seminar. Ati wanakutana waweze kupanga vile wanaume 5-6 wanaweza kugawana mamlaka na vyeo. Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu kwamba wakati mnapanga kugawana mamlaka na vyeo, kuna Wakenya zaidi ya milioni 15 ambao wanatarajia nafasi za kazi, nafasi ya biashara, nafasi ya kuzalisha chakula, ndio tuweze kutembea zote kama Wakenya. And in my very honest opinion, the priority for our nation is not how we as leaders should share positions and power. The priority is on how we can create an economic revolution that will create jobs, will create opportunities, and will make every Kenyan contribute their talent, their energy, their expertise in making this country a great country. So, mimi nawauliza, najua mumepata kuelewa ya kwamba mimi nimesema hii mjadala ya siasa lazima ibadilike. Haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka. Hapana. Lazima tuwe na mjadala mpya ambayo itajumuisha mwananchi mwenye hana kazi na yule wa mkokoteni na yule mama mboga, kwa sababu tuko na watu milioni 15 wa kiwango hiyo, na hakuna vile tutakuwa na mjadala Kenya ambayo ni mjadala ya viongozi peke yao. We must have a conversation that involves ordinary people in Kenya. Kabindani ka atati maende na kuikunia malebe mbeo nyumbani munene mwakani tuendete enendi kuma Kitui nimeenda serikali ya Kitui kutumia ibinda yu kuthinikia uitisi masivitali ni ima Kitui na milati ilaingi ikwamite enendi asu meweta taendesye mount kanata maende na kwasi aindwamo dhini wa masivitali ma Kitui. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Huiti kauntini ya Kitui woneka ukunue metho ni kila mundu mwenendi na atati wala enendi meyumilia kunene ya wonsua uiti sipitali ni munene wa Kitui wala mawetata maiti endwa mo hospitali ni hekali ya mendo tongwe wa serikali ya Kitui utana alikoteti ni wambe kuthinikia thina wa uiti kauntini ya Kitui. Na kithio mogino ithu tunawikwa na hospitali witu munene wa Kitui General ula ni andu ma Kitui alama tamba kwa hospitali lingi Nairobi ni mutu enda na ukweli wa mambo sipitali huwa Kitui ulo kweli ni ukui yandu maingi munundu wa kuwasia witi mweseo kwasia ndawa na twi ngilo amanekana Kitui ni chaiti yandu maingi kumana witi kwitha apatena ndawa na kwitha apatena facility nzio na kwitha tutamba kwa access machine imwe
na nitukuona mundu athio private ukitha no access machine yoiye katika no access machine yaiye katika hospitali ya serikali na wewe access katika private na ti rahisi mundu individual kwithi aebo kana eno tonyi wa kwitha no afford machine ila itamba kuoneka katika hospitali wa serikali kwa madam Ngilo ithia wezi kana agenda imwe katika agenda tuoza kuyana twisi tuono trethesia imwe ni isu na maundu ma security withe no akwatianisia kitu in general kikwita andu maingi muno. Ona kwithia minister wa witi va kaunti ya Kitui Dr. Vilingi Kiteto anaweteta meunengane witi museti na kukwata ndawa na meyo ya witi hospitalini wiki mbuthu UNND moneka maende na kunyama mundi ninoka kosa meyo yauma equipment yumite Mombasa sina meyo tofauti na mwasisia ba itina twena itanda sia ICU twena suction TV yone tuko na some resuscitation trolleys sia kuya sindo fulani simasinda no isi siondani sia ICU twena specialized beds ambao sioka sia ICU na meyo lengi niende na ku offloadiwa na kini kona nyakana twende tunetele meyo eno yume muingo na umunde ni avika excellency the governor ni wende na kwiyumbanisia kubingwa ICU ila tubingwa mituki muno in the next 1 month. Hekali amenda serikali wa Kitui kuosa kiocho na wito munene na kuthinikia uonzwa witi hospitalini wa Kitui. MCO ward ya atakuwa Vonza John Kisanga ono atule muti gavana wa kaunti ya Kitui kwa kutamba cha maendeleo kauntini alona mwendie gavana Ngilo hatiye wea. Gavana Ngilo we ni wibuthiti we mwene na kutubibisia maofisi maitu kutumia mbesa cia serikali ya Kitui na andu maitu maita maendeleo kwa uwe mwene ni wibuthiti. In fact gakulwa na asia ailite ku resign kulingana na akonye nundu ekito twanangia mali yaitu balobi kisi Kitui ona deputy governor wake ethina maunde ngali nisi ndu twambetikila UNND amenda serikali ya Kitui kuthinikia milati ila kwamie no kana kusubia mathayo ma NND na kwa ile weya wo masiro ni tamusio kama mateti na kila ndo no kulia twiko tandu mambo boda ndo no kulia tuongelangelo security ndo asizeta matalano makana kuma ba ku majengo kuma town ku kwa ngendu ku ina ku majengo yengi matalazu maboizwe ebinda malombe matalazu tuona makwa kana na kila ndo no kulia matalazu tutungiwe ngaba no levo kwa oyu ni mubea ngiripota Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Enendi kuma kisioni Kangonda ni matula muti atongoi makisio kiu o vamwe na serikali muti itina wa kwithiwa benanzi anthuku matani sioni makulika na chaume tala na kangundo kona ilai matani sioni asu nimeweta tayithitwe yete mbanga bingi siangali na tumota balabe na utulu munene usi ya mateleba kona mbe na yu mendekethia base uvangwe ubiuka itina wa mundu umwe kutiwa nithayo masani ma wio akimwane kamota kwi iyo nake mwene kibila wa atwai matumota matungulu Joel Mwendwa ni wa makulia atwai matumota ova mwena NND matiye miao ya malelu boni mutesia no kutuelesea. Banga cia lelo ni kisioni chango ndava matungulu no sinde na kuikathia ovala kwi masani mawi o mundu umemoti wa nithayo aikila nine lelo na kongwani kamota kisioni ki undula wende na kuikia NND kiuyu na wia ilama ende na kwasia ndo mokumano na mbanga andika bindela wa kongwa aminito baluka bani tethia o mundu la wa mukonga atulitwe kamotani nikenda ayi wasembe na ninamukusya na nitamumya tasia atwawe post nikenda ndambe uzulikia ki na nitamina bakubi isaazima ona nite sana nusu serikali thesa kuka ithite ndende baithie ene nite tono thini yaku muisisia mundu tethe ya sekularira tona serikali muthose tambia na mutheka ikalata mute ututhukuma muituthukuma tafadhali kimba kiobo ngali nibetete bangi no imani na kuvengesa na kwa ngali na kamota na yumwe kivila watu imatomota va matunguluni wa makuli atu imatomota kwithwa memedho ova mwena NND kavindani kalame ukila ni lelo na umuvea kusawia malelo uilikila na kuongelanga mona nyoma malelo ni nikenda kuolanga mbanga ila siende na kumela kisioni ki oila tuweze kisioni ki cha ngonda ngithiruke black spot ngithiruke na mbanga mbingi na kila tona ukuli atu imalelo wa ngonda olotelo umetetala kuthika ngundo nimethwe mengunu ila metumia lelo na ndikoli ando ndemu no muno
mateleva ma ngali nene na ngali nini manenge andu ma mota ndaiya nundu banga bingila sithiro si balelo nyo si othothewa nindeleva binge si ngali keka ngali ndina bengeza mundu wa boda boda kiki yesa kuwikika kwa utu yo kulia serikali wito wa county na wa national government masisi lelo unurona mbwa we black spot na undu marona kuikia mbano ukithia mundu lelo ni unukumana bala uelekele nikisioni cha mbanga nundu chumwaniki twinambanga itatu kibathukanio na yao munde very fato na ikinu cha umacha muno kuona andu maitu maithela lelo nyu wakumatala akuthika ngundo enende mavana mone motola serikali ovamwana tongo imuti kwithwa malelo ele makomanite kisioniki na vai mwanya wangali kuvinduka palambanga mbingisi othothewa ni unyivu wa mwanya yilangali ziende na ukomoka na twina thina munene matani sio ni makuthina Matungulu Boys High School na kupita na Kangundo na Tala nundu mbe pethina wiyo mota ile ni konganiye bau umundi ni twaasya mwanake witawa Joseph Mutua wa Wambua akongwa nundu wa abandu ni bathuku pyo na twina tongoi kiona mota si ilika tuita lai accident ila si thaba na etha ni mewa andi ni kwitha twina MCA twina governor twina MP mabitie ba mone undu mota si uthina ki moke mete maram lelo wanane na bajikiwa okamba msikange kongeleke nundu ni twaisi andu ingi ba lelo nyu kulikangonda Matungulu ni bandu bathuku muno twitha na thina mwingi muno bandu bathuku bailie atongo imaitu tamakwie na tuthetela ibinda siasa nimesikuka kunena muno mena wenyibya munene muno tuyasya ati andu mangonda jutwale ako se obiwa bweke twa maram lelo kana na nesa kuikula twinenga mu yuni mendekithia serikali isioke kisioniki na kumalilikana na kumasovesea matanisio malelu methewa mena mugo ila maende na ukilanilia Mutua ndainya na ndaithe ona ciana ciake ni ciaita school Mutua su wakonge waba ngaba na Mutua lilikana lelo su monopio nundu ona wasia ukoko tungia andu matala ward mubea beke sio kingi waku akula singe beto ngaba na Mutua maloli wina mo no twete wa maram no to sia lelo kana na tinde da nongi o chaina ni natwa kiyenesa lakini injection ya Matungulu Boys ni ndoku na ngali ni balukite mbinge muno yosa kona ona bajeki we bati za usie ukethia mundu mweni akuno wene Ndipotea Mutongo TV Vilingi Wa Mauvoo kuma kisioni cha Ngonda va Matungulu nyeneta wamboni motesia batialitie mithenya mana atatu 50 na kenda nthi ya Kenya itwaisie unyuvani munene matuku kenda maimwe wa nyanya mwakani wa 2022 ateti kibathukanio no maende kwiyumilia na kutangasa kukitia kibila cha usumbi indi wa oyu mituki kwiyumilia timu teti ni muthembi wa kanisa wa United Pentecostal Church International Bishop Zablon Karanja Mbugwa Karanja uniwasya osie itambia yu itina wakona enenthi mainyama kumana na utongo muthuku ula withitwebo ayathana kuthinikia maundu maukwati wanthi kumina ucha na kukitana na ulusani anyuwa kutwika musumbi wa katano wanthi ya Kenya. As a minister of the gospel, now we are anointing him to be the next president of the Republic of Kenya. I, Bishop Zablon Karaja Bugwa Waloru, I present myself as a presidential candidate in the upcoming 2022 general election. Today, our nation is at a defining moment when we are at war against economic downtrend and a broken aspiration. My government, once erected, will work towards a new dawn with clear working policies out on gainful means of livelihood for all, sustainable health care for all, and infrastructure for general advancement for all. My government, when once erected, will work for these people, not against them. It will help and not hurt. We will ensure equal opportunity, not just for those with money and influence,
but for every Kenyan, our administration shall address peace in adversity among all Kenyans. We can define peace as poverty eradication and community empowerment. That's peace. My government, once elected, will bring down the cost of power, electricity, and petroleum products through increasing clean, renewable sources of energy production, such as wind and solar power. We will have to secure our nation, to protect and to make sure every thief in our community, every grabber of our lands, every person that is going against the dignity of this nation is brought to book. Na kwi umuthi thini wa kilungu kitu cha kwea mwana ndakitali nukutuelesya undu wa mwana Amina usiawa wailite kwithiwa ayonga. Mwana munini ekwiyate ukiakika kale vaika nakataiya lakini weta kuya weta ukiakika ni wailo to hospitali akaishwa twaenda kwa jani kiomati atana na kana ndakitali kwa mwana mwini ekwiyate ukiakika ita yasha unaona kutana kana na mwini tuitoa wasiana kana ni neto sepsis ani wailo otwawa hospitali andu watondekana dikana ndi tosie teno wasiana kuwata ni Mauvoo auto kenga kwata muthino pe maundu eli mabata muno kila musiai na ndano bikana kana male kwika chambe no deu wa moko sasa onde ukwata mwana na umonja na mumvangula ni waile kwita na moko madeu nduka kwata mwana na moko wo moko atanga kikonza kudamba moko na kwata mwana na moko madeu na chakele chabata liganatu siyo ni twele kwisa obo wa mukauti nono mwa mengi meslande no wa mukauti kwa mtheneno ya vinda yetu yotumia spirit dene wa kweka mukauti ni yotumia anda watu mitakiro exadine na kilo exadine no ito mugundi cha hospitali ondo wa ilo tumwa na ni ilo tumiwa na sandu watu wanekana liganatu siye uwa weli kadeno wa mukauti na umetena mkauto likataka mene endo nengetwana kitu madena tumeta maneto services na ente bilolo milekana kana ka okenge ko ande kate kwanga kate odauka yekuya ke otavika kana buya yabebuve no kata hospitali ndo isida yi emergency size nikere kwa kana daktari metuke ikana witwambe wenesa wote naendea ndo wa kwa endea muno Then veda batondo ongitwana kweka katika hospitali wawezwa na ikekera bandu na thini wa mutongoi mathauni mwandiki witu wa Mauvoo kuma Kangundo Boni Mutisya ni watumbanisya mosungio mathau kauta balatimu ilaita na bikia na kuthauka ibangithitwe kuthauka wa chuma ukite amwenga kuma matungulo no mandena kwena ki mathau vala mathau la matu yomunthe imwana cia tala siliti imwana cia ngonda na kumavinga ngoli ile kwa kamwe thori tumwe tina na tweka kamo twa sina game cho bidii tuweke bidii na tukaenda tukafanya zoezi tukajikakamua toka though game haikuangi rahisi. Game lazima ufanye effort kenda tukwa watu wasindi, so tumetoka chini cha kuna wanili na tasnda tu 1
Sawa kuna game rahisi. Game ni kujikakamua. Mwana isi atala nilesi thitu isinda mathauni kauta. Masaka no valuko mundu muna na wazo defenders indi no mekwithwa mayevo kavyo kuli na kukila njetha uyo. Weakness ya team ya Vilingi defending on my defense lakini no to matrain say they are next round by weakness ibando. Vilingi yetu yu manenga kuoko ndo maro sinda. Vilingi to ameta rematch ye. Tika liya balato ekana ye. Wese the to alinda maimasu. Theo ya kelena su imwana samburi niko nisi atandika imwana same suni ngoli 3 kwa kamwe. Vala kivinde ni chambe mavinga ngoli ile kwa vadhi na kivinde ni chake ile mesa utandikana ngoli imwe kwa imwe. Basi ame ya thoku akine kwitu niteke angabitie la ngite sinde namba bingi. Tede train tama junior. Nondo yu team inene. Bena ndo anene ainge na kukwata namba nebina kwa ute yomba nyata so ya timu wato junior. Idhawa ya katatu na hela ya vinga kiwanza imwana sea Celtic na toni sesa kwenye imwana sea chaume suwa ya sana kuma vinga ngoli itatu kwa imwe. Wala kivindi ni chambe imwana isi ya Celtic siya vinga ngoli imwe na kivindi ni chake ile siya vinga ngoli ile kwa kamwe. Ona huyo vama sindo measeka na kusindwa timu esu wa madhau. No mevangite kuisa wamonya kito ndeni wa madhau alamo kite. Game hiyo fiti isipokuwa na ideto tayo na formation. Lakini next time yetu na formation to vangi ya formation nesa. Anoteta confirmation ya timu esu inge bado. Na kingi no tenda andu ana menda kume mena momokete o matutethesio na ciendo cia ku train atuimanthe at least yo coach we fit yo tono tutethesia tweke zido fit. Musongo imathoni kumatala vasambu kaundini ya Matungulu nyenitawa Boni. Naende musiaisia vondi wangwenda okunia nzumandi dhini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 1:30 tuithiwa tuikomana siaungamasa kamundili gunengelelie Mauvoo angi ota aya ula wandethesia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda yani Faith Mackenzie wa Mutonga kwa oyu Tiwanesa.